guys, welcome back to this new video. Okay. Hello guys, welcome back to this new video. Blog khai te poi thanga. Introduction rana ro. Hello friends, nor bai tomai kha khai ham tomai na. Ngai koi din ang se blog so upload khai meng tongo just because ang kisa ani studio small studio setup khai tongo and no kono so bai kisa onek samgo busy kisa ngai kaisa DIY project bo khaijak hanging light rok samai tongo ang fit no. And sajung no amo setup khaiwa bagai kisa onek bijing jak gauna yang sangmo tongo ba abagai aste aste khai tongo norok bagai norok financial logo ani video content type of improvement norok naiban nai because ani small studio lighting of setup khai tongo so belakhana kaham iseng shoot khaima nai and chin video te banai tok nai and then nai tong de kaisa cinematic look by angmani oje half complete studio small mini YouTube studio sanamana abo phone gano cinematic view by ngeno friends on noi tong nani back side one ko setup and setup baheng ke sade please nai ke jai ko friends gen don garante phone gana tam toni kan yang tam ani studio ang tam use khai ba tam jenang mar mani tom don ka se phone mai nor nai tom de friends on look ma kana yang hongke mo battery operated light aro jeng photo hang khai mano ani photo rok jeng jekon jaga trap thanga gai print khai lo ma photo jeng oro clip khai nai abagai mo photo clip khai jak nai amke battery ban choleo tinta battery nang oro tarpore yang tomani DSLR camera mo Canon 1300D tarpore mo bin lens tongo mo zoom lens ang tag se camera painani thing khai tongo vlogging na bagai belakhan kaham abo abu non from mai paikang kai friends ya second oje go tongo or ke tongo chini ani bluetooth speaker am bai sing kan nok khanao ba video edit khai bro phang lok sing khanao am ke both ni speaker or dual speaker tongo belakhan sound quality kaham friends am just kaisa tree am artificial plant so am just nai thona bai kaisa ngakai yang to saka sot ton ke saka matai mo ke gonesh matai ang gonesh matai hamsa go so am gonesh matai ngakai mo ke clock ngakai yang to just tongo LED yang tube ka tongo tapre mo light kaisa project light hai mo just direct face of project kaine sakate and then mo khang sanamani friends o mai di DIY project ang sema mo bisi like shape rom ko liya but still amo camera actually shoot khai kan kai it will look nice amon item no look nai but stylish ni dong na hai da om bagi thumbs up ang hamza kam no amo dukhe sim nang kha 50 taka ngai light ni dam 200 something so total khoroch amani total am sanamani nang only 250 so 250 be belakhan nai thok video background ton bagi the friends ne khana mo makana porda amo white background no amo kisa blue color ni kisa light blue hai amo belakhan nai thok tongo khasung tongo yang ke porta first pay ko order khai ja already tinta order khai mane kaise sok pakya tai thebai mai ko endar comment khai sade mini studio namani bahengka comment khai sade na mai thoka
गे जोरे नाइतो खांगे वीडियो नो गेसा लाइक रेडी थम्स अप रेडी एंड तोला कमेंट खाइदी एंड नरक कोनो सजेशन दं खांगे ओ जे मिनी यूट्यूब स्टूडियो जे बिल्ड खाइमाने जे सनामाने नरक आना कमेंट के साइमानो हंगे नाइ दंगे चिनि चैनल एनर्जेटिक टिप्रासा एंड नरक सपोर्ट खाइ दंगे बिकॉज नरक सपोर्ट खाइगे जोंते मोटिवेशन मानो ते बस इनोवेशन ते घाम घाम कंटेंट क्रिएट खाइना बगै गासन को फ्रेंड्स बाय बाय नरक नाइदी घाम के आने जे मिनी स्टूडियो बाहें के एंड कमेंट के साथी प्लीज खाजानि ताकुब दे बुखुक एनर्जेटिक टिप्रासा चैनल नो सब्सक्राइब खालाय दी ते बेल आइकन नो प्रेस खाइ दी चिनि वीडियो अपडेट रेगुलर मानना बगै हामबाय।